morning. Sibingelele la. Sihamba no Commander Bangcelo uzazisa. Morning commanders, mina nguCommander B, bizwa kanjalo Commander B. Siyabonga Commander B. Ucela ukuchazela ngesimo esisibona lana emva kwethu. Kwenzakaleni? Ucela ukuchazela ngegazi. Makhomanda into eyenzekile lana kuye kwavuka umlilo ongazakanga ukuthi uqhamuke kanjani osukwini la izolo njengekhazi lasemini. Njengoba silana-ke vele sizomkhonto sithe hayi ake size nathi sizobhonga khona emswanini la sibone la singathinta khona nala singabamba khona. Ingakho-ke nje silana amakhomanda sibona nje siphithiza sithe umndeni akuhlale kancane uphumule usidedele thina senze umsebenzi wethu. Ngiyazwakala Commander, sabona MK yaphathizela uyalenza njengoba nila uwadba lona u-under kuphi? Lona-ke u-Ward 16 u-under uHenry Bonazone. Ya ngaphansi kweHenry Bonazone. SiseNazaretha ePinetown la nje bude eduze nerenki yala eNazaretha abayaziyo ukhona la endaweni yesigameko noma endaweni esehlakala. La ekhaya kabani kodwa isibongo sala ekhaya kukwaKhumalo. Sibonga umkhonto ngokufika. Abaholi bethu bona bakhona la abasiphethe noma sini isimo kwenzakalana? Abaholi-ke ngizoqala lapha ya kumholi omkhulu we-ward mhlampe ukhansela asinayi la sisodwa nje siwumkhonto bese-ke abaholi-ke bomkhonto-ke baku-Ward 16 asikakababoni-ke nathi nabo futhi kodwa-ke thina-ke nje siwumkhonto umphakathi siwumkhonto members. Angazi ngachaza ngithini umkhonto othanda umkhonto. Yebo. Sidele yonke into yethu sashiya imizi sashiya ingane sathi siyokhala kanye nabakhalayo. Sizamile-ke ukuthi siqoqe izintwana ezincane ezingawenza umndeni ukuthi ubonakala uthobeka amanxeba noma-ke kungeke kuze bathobeke ngokwanele kodwa esikuzamile sikuphiwe umdali size nako sazokuchitha emndenini. Saphinde siyanikela nangamandla-ke ukuthi uzanye ukuthi kukhishwe wonke udodo la ngaphakathi ngoba umonakalo omkhulu kakhulu makhomanda osehlelela eku-Ward 16 endaweni yaseNazaretha Pinetown. Hayi siyabona umkhonto ugwaza ngemuva nangaphambili. Ake sithembe ukuthi abaholi bethu bazoza ngesikhathi sabo. Sibonge nje amabemba ngokuyinikela i-Women's League, i-Youth League. Sibonge abafethu obhuti abayikhandlile nakade besebenza bashiya yonke into bazolekelela la. Hayi nathi siyabonga kakhulu nje sibonga noNkulunkulu ukuthi asiphe amandla osami ukuthi sikwazi ukuzoma nalomndeni. Kona-ke kunzima sisaba nokubheka bafethu awubhekeki noma uthi uyakhuluma nawo umndeni uvele ube sosizini uzisola ukuthi ubukhulumelana kodwa-ke babonge kakhulu amandla omkhonto bathe nje bese bevele benethemba elilodwa lokuthi kuzofika umkhonto ngoba sizwile ukuthi nasebusuku bebekhuluma impela bethi sesiyosindela wona ngenhlanhla-ke umkhonto lesisondele siseduze. Siyabonga. Hayi sibonge Commander Beauty. Lo khulumayo uCommander Media wa-Ward 16 besithi ngiyasenza i-interview nje incanyana ukuthi sibheke abantu ukuthi kwenzakalani. Izolo kwenzeka izolo umkhonto wafika khona izolo futhi namhlanje baphinde babuye bazoklina balethe izipontshi balethe imibhede. Commander B angazi ukuthi ngingabonga ngithini. Siyabonga Commander. Bonga nathi sisamandla awethu.